Ng'anyo mar lakteche osiptal maduong' ma Meru level 5 okelo midhiero ne jo ohala e chiro maduong' ma Meru bang' jo ohala go wacho ni achiel kuomgi nowito ngimane bang' rem yudo thieth mapiyo. Kendi Mugo ma odak machiegni gi osiptalno ma Meru wachore ni ne winjo rem e kore kendo ring kode osiptalno mar yudo thieth mapiyo. Kata kamano jodak machiegni kode lero ni rangach mar osiptal no lor kaluwore gi ng'anyo mag lakteche ma osedonjo juma mar ariyo, gino mane omiyo Mugo owito ngimane bang' rem yudo thieth. Kwayo koro gichwalo ne ten kaunti ma Meru kotelo gi gavana Kawira Mwangaza mondo bed piny gi lakteche mondo gitiek ng'anyo margi. Mimi ile uchungu niko naye leo ni ambaye tumepoteza mama mmoja ambaye ni jirani yetu hapa. Mama ambaye ni Asra, mama amekufa tu sababu ya kukosa huduma ya hospitali. Sisi tushughulika kutoka jana aende hospitali kwa kuta hakuna daktari. Sasa ile kitu tulifanya kama majirani akaenda chemist ndiye ilimpea dawa lakini haijamsaidia. Alikuwa na maumivu ya kifua na uchungu kwa mwili. Saa kwa mka asubuhi tuliambiwa ameaga. Juu kulikuanga na madaktari hapa OC, angeaga, angepelekwa OC, atibiwe, afanywe kipimo yoyote na apewe dawa na apone, angekufa. Na aligonjeka njana, imagine hakuna mhudumu pale hospitali. Juu kama pale hospitali kungekuwa sawa, huyo mama angesaidika. Lakini mambo ya kusangaza kenye kimetusangaza, tumetoka huko, hakuna mtu ambaye wa kumhudumia. Hata Mosare tumetoka huko, hakuna mtu ambaye anaweza tu, yani hakuna mtu ambaye anashughulika huko.